So what is up guys, no? Karon, pahulay ako sa mga vlogs. Sige, yati mo tuyok ng bangko. Pahulay ako sa gawas-gawas, sige sa balay, then magkuyog-kuyog ni baby, sige. Ganahan ko something different, tapod ba? Kanabanda mo ng mga reaction videos? Yes, that's right guys. Nindot siya ba, like makita ninyo ang unsa po yung opinion ako anang particular video, then unsa ang video akong i-react sunod. You know, this is something different kay kasagaran sa mga reaction videos kay Tagalog, English, Chinese, Japanese, I don't know. Gamay ra kayong mga maghimog reaction videos sa Bisaya. By the way, atong first video nga i-react karon is nakita ko yung magdila-dila sa kuan ga. Muna intro. So ang video nga ako ang i-react karon is X Battalion. Awa. Ang title sa video kay X Battalion is Illuminati. Dugay na jud ko kabantayan na ba? Like feel jud nako nga Illuminati siya kasi kadaghang songs nga sikat. James said that boy, kani jud nga song ning hayaan mo sila kani gid mo murag balik-balik sa atong utok. Play bahalag mag CR ta mo kaon ta tanan, mo play siya sige. So, let's do this. X Battalion. X Battalion logo is red. Do you know what else is red? That is right, the color red. Red has 3 letters. Hey and Mozilla also has 3 Yeah, words. Mozilla. And their song contains hidden satanic messages that slowly brainwashes anyone who listens to the song. Sige daw be. Pay close attention on this clip. Okay. Surprise me. Yeah. Did you hear it? Asa to? Muna to. There's more. Ay lagi awata to nga part. So pwede ra po no if ever Illuminati man ganito siya. Pwede ra ka mo kanta ka sa song then like i-avoid lang to di mga part. Like di lang ka mo awata tawag. We go. 3 so 3 times higher plus 3 times word in he and Mozilla. 3 plus 3 equals 6. 6 good. 3 times 6 equals 666. 6 plus 6 plus 6 equals Illuminati. Illuminati equals devil. X Battalion is Illuminati confirmed. Holy shit. Nako ba. Nako, din ako! Pass!